السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tuchagina maaso n'omusomo gwaffe ogwa yasarna terezeemu wano. Nam tubaddeko alamatul maddi, obubonero obukola ki obuwangaaza. Nam a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala atha nozolaba nti onobaddewo kano ka fatha maddi akawangaaza eno lam kibadde ala naye ne bakyongera kano kamadda akawanvu nekibira ala okifuna ala atharihim ala atharihim ino hau ya sukun yuhdaun ala atharihim yuhdaun. وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين أولئك على هدى ulaika so si ulaika ne do wino okuwangala empangala mukaaga wino okuwanvu eddoboozi emirundi mukaaga nogamba nti ulaika ala huda nagamba ebyera alif ebyera ki ebyera alif tebyera ya okitegedde singa onobeerawo fatha wakategedde so tugita alif ta'anith al-maqsura alif yaki ekikyala. Nam makithina fihi abada kino bakikomerezaawo twakirabako dda makithina fihi abada. ألم نجعل الأرض مهادا ألم ألم نجعل الأرض مهادا بهذا الحديث أسفا بهذا الحديث أسفا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.